I le swafa mamalu o le atua soifua, le tamā le alo ma le anganga pa ia, o te whaatalofa ma whaafeilo i atu ai, i lau whaafonga anga i le nei tai au. Ia, ta lofa ma no soifua, pa ia la silasi o tātou ainga lotu, i lalo o le konfenisi tangata Samoa, i le Uniting Church i Australia, ia, i le sinoti a Victoria ma Tasmania. Ma no soifua, ma lo ne on sa. Ia, whaatalofa fo'i ma whaafeilo i atu ai, le pa ia la silasi o Samoa i ona tūlanga whaalupe, o ma au mea mai. Ia, mwhai o na whasota i mai i le nei tapo inga i le nei Aso Sa, ma lo soifua, ma lo le langi mai le alofa, ma le anga le lei o le tātou tapa au i le langi. Ia, e au fo i o na whailoa, stasi nei o vaenga tā ua i le o langa tāpua i o tangata i lalo le ekalesia so whaatasi po le Uniting Church. Taimi lava e whai tāpua inga manisi whaatasinga le ekalesia. Lava o na whailoa i aurua i tangata, tangata nuu o Australia nei, o tangata apoliki. Ia, ma ave fo i le whaamua ma le whaafetai i le atua i le lātou soifua ma le au auna. E mese o le tausinga o le neisi o sio manga, po le neila o le ele, lea ua tātou nofo ma tātou wau mawai Australia nei, ia. Wai fo i nisi o tatai o apoliki o nwhai o na sota i mai le nei tāpua inga. Ia, ma tau te ofa lo whātu i le nganga. Whaaloalo, swafa mamalu o tātou wali I whaola o Yesu Keriso. We always acknowledge the first peoples of Australia, the Aboriginal and Torres Strait Island, and pay respect to their elders past and present. We as a church continue to work and find ways to continue to work towards true reconciliation on this great land which we now call our home. O le a tātou tāpua I atu I le atua, let us worship God. Ia outou vivi I atu I le alii. Ia outou pepese I le alii I le pese fou. Pepese I lona vi inga I le whapotopotonga o le tangata miotua. Praise the Lord. Sing a new song to the Lord. Praise him in the assembly of his faithful people. Tātou te talo, nganga pa I ai, whio mai, pa ia, whamanuia le tāpo inga lau whanau. Whai eira mātua watu I a te oe, le tāpo inga I le nganga atoa ma le whamao. Holy Spirit, come upon us, that we may worship you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. O pese o tātou Sauniga I le Aso Sa nei, ia e ao lava I le anganga whaaloalo ma le mingao e te tauai o na whaailoa atu. Ia o nei pese a le kalesia e whakasa, al tātou kalesia Samoa, ia whapefoi le kalesia me tutisi. O le pese mua lai a matai tātou Sauniga e le lei mea uma o ia Yesu. Ia o le pese sa whafonga ina, mapu eina e le autalavou o le e whakasa mai tula ele. I le tausanga e lua afe ma le wha. O le pese wha I wale tātou Sauniga. Ia o le pese o usuina e le kalesia mea tisi futinga. Yesu e tautai lo wa. Tātou tāpua I le atua ia ala I le pese e le lei mea uma ua ia Yesu.
Tato ifo matatalo I le atua. Let us pray. Le atua mamanae o le newhaia mea umalava. Whaia mea uma I matango fie I o lātou lava tausanga. Le atua oe mai le vavau e o lava I le whaavavau. Le atua oe o le alofa ma le alofa muti muti vale. Le atua oe o le na afio mai a Yesu sa ili mai le tangata. Au mai le wha o la tanga ina ia wha au au ma wha tuma wina le mafutanga ma oe I le ola nei I le lumanai ma le ola atari. Ma le atua oe mātou te sulu whai I ai taimi uma o lo mātou wola. E te iai whatasi mai mātou I taimi o le fia fia. E te iai fo I mai mātou I taimi o whanoanoanga ma whainga tā. O le atua oe, o le nga fio mai ala ia Yesu. Wala awina I mātou, ia mātou muli muli I a te ia. Ia mātou whaalongo mausi usitai I ana polo ina. A wā o le whaavae le nā, o le ola ma le alofa moni, ua e au maia mo I mātou. Whaafitai le atua I loa lofa, ua mātou o lia le nei Aso Sa. Nei fo I Aso Sa I Ausitalia ma New Zealand maisi atunu u. Whamanatu I nai I Aso Sa o tama. Le nganga whaafitai mātou te watu I o luma I le vi inga le whaamanu ma le whaaneta.
O na wau mea lofa I tele wa e fua ina I tama. Whai ai una lātou whetūwha I ma whewhasoa I tonu a inga. Tonu a ekalesia. Tonu a nuu ma malo o mātou whai malo. O le anganga ma le wha moe moe. Ia tai mea uma I loa lofa ma loa wāngalele. Awhitai o ngai ui lava ina whasoa ina I mātou le tele o whaafita uli ma whaingata. O na o le nei whaamai whaingata le coronavirus. Ai whaafhitai le atua. A wai le mawhai o na e tu ula fo ina I mātou. O I lava na e awa o mai a Yesu. E te iai pēr whaatasi ma I mātou. E mātou te ola, pe oti, po le ola I talatu le oti. O loo iai pēr lau fio, ma le alofa tu noa e a fei whaamanui ai ia I mātou. Whaafitai le soifua tonu o mātou a inga. O nuu mai kālesia. Ai meise nei atu nuu o mātou whai māloa. Te leo lo tamau a inga sa saa mai. Whai o na mātou mawai le ola fia ma le ola sao malemu. Ai au lava o na mātou whaafo I atu le vi inga. O wā oe le pongai o mea le leu. Whaitai le tausinga mātua mai mātua I tonu a inga mai kālesia manu. Whaafitai tupulanga ma whanau lo nātou tupu ai. Mea lofa wa e fua ina I ai nātou. Ia whaau ngā te tau o wāle manuia o I nātou e mesio a inga mai kālesia. Whaafitai fo I le kālesia o whaima mea mātou te au auna ma ngalu e ai I ateo. Tai lau te inga. O e u tai lau kālesi. Whaafitai mea lofa tele wa e Sauniga e whisoswani ai I le ngā luenga wa e tui na mai mo I mātou. Whamangalo I mātou, tele o mātou se ma o mātou le tonu. Awa mai Yesu. O mauna e whamangalo ina I mātou e ala I lona toto mano maliu. Ia whapena o na mātou wola, le ngata I le alofa, ia maua fo'i ma le roto whamanga. O ani sasi, o ani se, o ani whaale tonu o lau whana. Whamangalo e ala I le toto pa ia o le mātou rii o Yesu. Whamanuia, le mātou tapo inga I le nei asu. Whamanuia I lau e kālesia, so se tu, so se atunu. Whea lava le mea au na ai o tangata. Ia iai lo manuia ma lo filemu. Te talo mo si mātou watu pele o Samoa. Na whainga malo, I ta. I nuu mana la whanga e meise o lau e kālesia. Ia iai lo manuia ma lo filemu le ari. Salalau o lau whanau, a meise o mātou tangata I le nei la rolangi, ma le nei atu nuu I au se tālia o mātou nofo ma whai māloa. Mātou te talo mo au whaamanuianga le ari. Whaamanuia e mātutua, mātutua, o pula la moto le soifua. Alo whanau, a meise tupulanga la lavaoa. Ia iailo o lofa ma lau whaamanuia. Whaamanuia I te maa uma. Wa vele nei aso e whai maso e whaamanatu ma whaatawa I nai o lātou soifua ma lātou ngare. I iailo manuia ia te lātou. Wa manuia nei Sauniga sa taimi o la mātou whaitau I lau tusipa ia se upu e fola ina ia launga lau fio mo I mātou. Tātou ma oe ia mata ma whaiwina le nei Sauniga I watu lo lava vi inga le ri. Si Afai malu Yesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou whaola o mātou ole ma te talo atu ai. Amen. Amen. Ia o le taimini nei o le whaitawina o le tusipa ia.
sumai te kisa mi tuana I vai luanga ia fongaina le faitauina o tātou tuspa ia I le Aso Sa. O le amo mai le tatou tusi whaitau. E le evangalia a mātaio. Lona mata upu e sfulu ma le valu. A mata ana whaitau mai le whai upu e sfulu ma le 5 se e whaangata I le 20. Whaafonga o le a o whaitauina. Afai e agaleaga mai lo uso ia te oe. Ia e alu ma oa I atu ia te ia tau lava o lua mai ia. Afai e whaalongo mai o ia te oe ua e maua lo uso. Ai afai e le whaalongo mai o ia lua te o ma se tasi po o se toa lua. Ina ia whaamao ni ai upu uma I le mau a le toa lua po o le toa tolu. A le whaalongo lava o ia te o lua. Ia e watu I le e kalesia. Pe a whai e whaalongo lava o ia. Pe a whai e le whaalongo lava o ia I le e kalesia. Ia a vea o ia te oe. E pei o le whaapau po le te lona. E moni o te whai atu ia te o tō. O mea umatou te fusifusia I le lalolangi. E fusifusia ia I le langi. O mea umafoi tō te tālā I le lalolangi. E te talaina ai I le langi. O te whai atu fo ia te o tō. A whai e loto ngā tasi se toa lua o tō o I le lalolangi. I se mea la te ole atu ai. E whai a lea mo I la ua e lo tamā o I le langi. A wā o le mea ua whaapoto ai se toa lua po o se toa tolu I lo ingoa o te iai whaatasi ma I lato. If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take 1 or 2 others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, that if 2 of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. May God continue to give us understanding of his words. Amen. O le Aso Sa nei, o le Aso Sa mua o le masina o Setema. O le taimi fo le Aso Sa furi nei o le tabua o le Aso Sa o Tamā I nei Australia. Po le Father's Day.
ta tonu o le telefoi o ainga ia o se aso tāua e sauni ma tapena pena ai ia o le aso fo'i e fai ai mea alofa i tamā ia pe o se taimi fo'i e tō manatu ai i tamā ua fai ilangi le fōlaunga ia ma avatu ai i le atua o le anganga o le whaafitai ma le whaamanu ia ona o le tele o mea alofa ua mawhai ona maua i e ala i a lātou whautuanga e ala i a lātou wapopoinga ia e la fo inisi o tele o mea alofa ua sātangia i lo lātou soifua ia whapea fo i le soifua ma le ola o tamā o lo o iai le taimi nei ia e mamoli atu ala whaanga ma whaamanuianga mo tamā uma lava ia manuia lava le Aso Sa ia o tamā Ai le I tatou o atu le tatou whaasoa. I think it's important that I read this story because it captures Father's Day, all fathers. A father of 5 children had won a toy at a raffle. While Mum was out shopping, he called their children together to ask which one should have the present. Who is the most obedient? He asked. Who never talks back to Mum? Who does everything that Mum asks? 5 small voices answered in unison. You play with it, Daddy. ia pei ao na watu whaamanuianga ma sa whiawhinga lofa mo tamā uma le Aso Sa tamā o le autu ia polisini o mawhauwhaunga i le nei Aso Sa ia e mau mai lava lea i le evangelia matai o sa whaitawina i le mta upu le sifuru ma le valu ai o iai le whaitau Afai e agaleaga mai lo uso i a te oe ia e alu maʻoaʻi i a te ia tau lava o lua ma ia e tele ia faaliliunga ia po o le faaupunga o lo faaupu ai le faitau lea faaupu le faapalangi if a member of the church sins against you, you must go and talk to them first. Just the 2 of you. In other translation, it says, if a brother, we could say if a brother or sister has done something that hurts you, you must go and talk to them and tell them how you feel. And hopefully you would come up with a resolution. Te leo na whaaliliunga, e wai fwela le tātou ngana le whaasamoa, ia o le ia i whaaliliunga le sa whaitau nei. A whai e anga le anga mai, lo uso, ngō whai se mea le anga po se me se, wa whai na e lo loto ma lo mawhau. Ia o le whai mai le whautuanga, alu e tala noa ia. Tuso i le whai upu le sifuru valu o i sifuru lima i le losu utasi, mai le mta upu sifuru ma le valu o mātai. O rota oso ai o aonga Yesu moro ekalesia. Ia msara voi po le ekalesia mātai o le tusitana. So i le au mai ai se tau e usa o se awala. This is a way of sorting out differences. I tu tonu le ekalesia. Usa o se mau po o se aiainga
pe o se whaavae lea ua tuu ina mai e tau mawhai ai e fō ia mawhufō ia whese se inga po whaafita uri i le vā o tangata o le ekalesi e se rari tā ua o le nei tala o tātou whaitau ai a wā o se mea tupu pea e le ngata i le ekalesia ia e tu atu fo i tonu o le loto i whale i a inga ia po o se nuu ia po o le mālofo e le taimi e whesasia i ai pe se ai lesi ia le e whata oto i e mātaio ia a o onga Yesu e a mata i le to o lua ia le whaso solo tuai le lua a whai e le tania e le ua whaia le mesise le tala no atu a le ua whaina ia una ave leo se to o lua e whai ma mōri ma a whai fo i le tania i nā i le vale na ia ona ave lea i luma o le ekalesia ia a whai a umuna whai le ngā renga le ekalesia a le tania lava pe le i se suinga ia le uta oto le whai ma whai mai ia pei i lātou o ni tangata ese Gentile so tangata i whafo atu o le ekalesia ia po i lātou e ao la fonga ia e se futi tā ua o le au mainga e mātai o le nā whaai unga a wā tātou manatu i le Gentile po le tax collector o tangata ia sa pei sa telefo i na mafuli ai a o ngā Yesu o le aso manatu i ai I guess on mea more for me, when you look at this conflict resolution as a process outlined in Mateo, you know, where the two individuals seek to reconcile. How does that fit into our communal model of reconciliation? You know, there's always power differences. So kai peo le ainga, se issue le ainga. You know, would a child have the courage to challenge the father or mother or whoever has a position of power that, hey, I'm feeling really crappy because of the decision that you made? So I think for me there's some issues here of how do we unpack the reality for many sufferers of abuse in this one-to-one understanding of problem solving in a communal context like Samoa. Ia, a tonu tā ua le vala ua e whaalia le ese senga o si o manga ese senga o cultures i le tau mawhai e whafoni whaafita uli e ono tūrai mai a tonu le tā ua ia te au o le whaawasenga ina lea e mātaio ia mese o Yesu i le nā o onga pe o le a mata i tangata to alua usai le pei foi le tātou a wa on mele whatau ina foi tātou tū manga ia o whati te inga o le tūranga foi le i fonga a whape whai e se tamatai po se lii se mea ti ngā po se mea onga po se mea se i se isi tangata ia o le saili lea o le whaalenga le e alai le whai o le i fonga ia na ole o le i fonga o kusa o tangata ia ua sa whaia le mea se ai i whasa mola ia e le whapea o le individual po le kaka e kua kasi le e ole the whole family and the village even the district le tūmalo e fuafua i le mea ua tūlai mai masalo e le tasi le nā mea tā ua i la ta vava ai ia i ala e fō ai whaafita uli i to tonu o le manatua o le tala lea
o whaawhitauli to tonu o le ekalesia. Ai a tonu e ni mea tāua mani mea o ngā me whainu tātu wa o ina mai ai e mawhai o na apalai to tonu o le ainga. Mawhai o na apalai le nuu. Ia po le si o manga ma le lau tele o tangata. I le mea le tātou te ola. Pera le kau le o mawawhau i le whasa mo ma le whaparangi. E iei ni tu tāua lava in both cultures. E mawhai o na tātou whaao ngaina. Ia mo le whafoina o whawhitauli. Yeah, I guess I struggle i le Baba Afai ia fono whaale e kālesia, tato tala no whaale e kālesia. Afai fono whaale e kālesia. Because o le kako culture, ia tangata that are speakers, that make decisions, it's very rare e se leo o tangata ele ni matawhali. Ai atu lai mai foi whawhita oli. It's very rare ke whaalonga ko e se process lea, e se kakala mua. You know, many a times, I tato ainga lotu, ele tendency, o la whamawai fo nei ainga. It's an easier option than dealing with conflict. So the question I have is, why do we as a church, as a Samoan congregation, struggle to really make sense of the concerns or difficult issues before just walking out? O se mea tupu so, i le mele, e le whapumfore le e se le i ka wawi. E se le ngā kupu mea le whawhika uli, whamawai. A tonu o le i fo i le toi whamanatu mai ai tātou. O la patainga nei ma le whasinomanga le o atautala ia Iesu i tusia mata io. E mo le manuia o le ekalesia o ringa. E le whaingofie. E mana o mia le iai o le loto mawara. E mana o mia le iai o le whatuatua ma le alofa. Vai fo i le whaupunga le a mata i le whautala ia i le tātou whasoa inga ne aso. Afai anga le anga mai se tasi le kalsia. Afai anga le anga mai lo uso. O lolo winga. O lea ua whaao ngai mātaio. Le whātaita inga o se ainga. Ia le tātou ki taulangi. O le ainga o le atua. O le tino o Iesu Keriso. Ia whaao ngā foi le meko kia ngai whaao ngai Paulo. Whai mai o le tino. Lo winga a sel ta mai lima. E le mwhaina e whaapea atu TPS. Ai whai iei le ngā ruenga. A wao le ki ngā ka mai lima. E ki ngā ako ai le ki ngā ako. Pi whape ngā le loto o le au mainga o le whe au. E le whai mai, a whai e anga le anga mai lo uso. Rongo inga, e le whape o le maka whale po si tangata i te le i loa, po si tangata tau te le a inga. O nā mea uma, o lea ua iei le tasi, ua a inga e tasi i le atua. O rongo inga, e au au na mana tu ngā tu lo loto, so se taimi a tupu mai ei whaafita uli. O le whesili, o ai e au, o ai oe, o ai i tātou. Se whaamana, o i tātou o le whanau a le atua, o i tātou o suri ma so o Keriso. Rona winga o tātou ngā luenga, e ui ai nao ngā o ngā mati ngā mea whai mai. E tali a le loto maua lalo, ma le savali, e whai le whesota inga ma le whaare renga. E se tā ua le ngaitu. I guess for me, one of the key aspects o le tala lea, it's really speaking to us about whose we are. O tātou upu, o tātou ngā ioinga, o tātou, just our whole being should reflect a Christ-like image, a God image that we are created in. And if so, then we also recognize the differences with our brothers and sisters who are part of the same body. But I think when you talk about culture, I quite like the way the Samoan churches are now
bringing something value e reconcile i a community Samoa into the congregation, into worship. Kei pe o le whaonga o le ifunga as a prayer of confession. Yeah. I think that's a great value of how culture and gospel are working together. Ole e pere tā wale ole nei Aso Sa tama, ole e whau tātou toi whaalongolongo ai i le whiau mai le atua e ala i le tusi a mātaio. Olo au mai ni la patainga, olo mai ni tai leina, i tai ala. Ia au wā lava le tai le sa ili o le tasi ma le whiau whani o le whanau o le atu. E rei lava sisi o tātou e le alu se ni ufa Samoa. Ia e poto a le tautai, ia ai le atoa i le liu o le vaa. Ia i foi le si whaupunga, e te tele a wanga, ia ai lava le masele, ia le taimi, e o mai ai le filemu, ia le se filemu foi e le se ngal venga i fai, ai te ua o ma, e le ai. E mana umia le ngalulue, e mana umia le tō manatu i le alofa sili ese o le atua, malana wha mangalonga. Le ua au mai mo tātou, e mwhai o tātou wola ai, le alofa, ia, ma le whaalwhan. O sa i ringa o file mu pe a ese. E leo se mea whai ngofi. A e leo se mea fo i e le mwhai o na whai. E mwhai lava o na whai, i le whaalamo lango, ma le whaamoe moe. I le atua. Ia, alofa mai le atua ma whaapula tili le tāua o le nei, le soni ma le nei a o aonga. Ua a matau o le o tātou whetuwha i ai. Ia i le nei Aso Sa o tama. Ia manu ia tele le tātou e kālesia ma. Ia. O le taimi nei o tātou taulanga. Ia o le a whaili talo e whapa i ai tātou taulanga. Le atua alo whae. E Sauniga le taulanga e tasi ai afe ala i a Yesu. Me wala wina foi mātou, ia whapena o na mātou walo lofa atu, e pei o na ewa ia lofa mai ia i mātou. Te le ia o mawhitianga ma whaingata o whengai, ma tangata, o kālesia, ni ia tunu o mātou mnofua, ia mese si o mātou atunu pele o Samoa. Te le foi taulanga e ala i mea lofa o e Sauniga, li soifua ma le ola o lau whanau. Te le foi ni mea lofa o toi ofo i natu, au nai mo oe ma lo finanga. Wa taulanga o mātou Sauniga ma o foi natu. E le lilo e le nganu lo alofa ma lo wangalelei. Ai tauia o se mea i lo ngai, lo mātou fia au auna, lo mātou fia tautua. Ia ma lo mātou walo lo fatu ia te oe ala i o mātou uso atangata. Whapa ia ma whamanuia lau whanau e meise o taulanga o sia ma Sauniga. E sua whapele o Yesu whaola lo mātou wali, mātou wole matatalo atua. Amen. So our prayers of the people will be done in English. So let us pray. Springtime God, we thank you for your grace that unites us in Christ for worship, for witness and service. We give thanks for all who have and continue to love and serve those in need. May we all experience your peace in this time of lockdown and restrictions. May each person find hope in this time of regeneration. For those who are rejoicing in the rich spring harvest, may they be prepared to share with those whose harvest have failed this year. Hear us, we pray. Refresh and inspire us, O God. We pray for our country, its leaders, legislators and public servants. May they remain open to new paths and exercise their responsibility with compassion
and understanding. For all who work hard to bring healing, hope and peace to the sick and dying, as well as their families. For those who have died and those who mourn, surround them with their love, with your love, O God. Hear us as we pray. Refresh and inspire us, O God. We pray for prophets, justice criers, poets and artists of our time, who use the language of creativity to proclaim the message of humanity. We pray for those who are denied the basic human rights of security, dignity and respect. We pray for those who are voiceless in our society. Gracious God, we pray for those who forge new pathways to justice and freedom, for those who yearn for reconciliation, for healing and wholeness, for those who nurture and affirm the gift of life, for those who are suffering in body, in mind and spirit. Comforting Spirit, hear the prayers of your people, offered in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Nā whaia le tātou pese whaai. May the sun warm your soul, and the moon be gentle above you. May the Creator hold your hand, and the Christ walk in your footsteps. May the Spirit dance in your plain, and the grace be found in your way. Amen. Amen.